Plejubun e vibro kane kalong kanjing betip namta ki resident of West Kashil ma lada ki kwa bane shimanda kane ka Fit India Freedom Run nomor kane kan tang namta ki nong West Kashil Fit India Freedom Run 4.0 Office of the District Sports Officer West Kashil in collaboration with the District Administration jangka West Kashil kin organize ya ka 10 km Freedom Run ka balong 10 km ma 10 k kemun ba 10 km tang namta ki resident jangka West Kashil. Kategori kan dapat men and women open to all resident of West Kashil district. First prize nyo 1,000, second prize nyo 1,000, third prize nyo 1,000. Taken aero consolation adu basau adu basipo. Markan tei bat sendang ma. Ke aka prize kan dapat kumju. Teka registration badai filam registration hapo DSO Sports Office West Kashil during office hour hagi por long tray. Kelas date kan dai Laipo dari Oktober arjar fly tisakan mau ban lej ka Laipo dari Oktober nam ta ban register ya lade te kipideng ba ya boro don yu te kephen la ban lej ha kalai photeri Oktober ban register lade ban ai kerteng nam ta ban yo ban simenta kan ke jing more Fit India Freedom Run te ka race bede kan long ka Tuesday live photeri Oktober arjar fly starting kan de na office and finishing run na DC office wej West Kashil wej te ka distance kan long 10 kilometer kiba kwa ban simenta selej register ya lade ha ka singin kong ka ban live photeri arjar fly. Thank you, Jim Tip. Please one.